ita burung. Tuh yang aja ya analisa anak ko ini gitu kami. Bongo silia ama dia pati. Mau analisa bian gitu. Dah, semua sedikit. Oleh, kaya buwan mo si Sarlo ge ya. Masih kusung mata siap ka. Tiyo mo ta durang ka. Ora. Oleh, mage ay. Dale kita ko cai ter tare. Pas pelar istite mega. Ite di pertama ni siang kau meg. Asa aku tadus kinana. Ay, di tama. Long tawari mega. Tiyo mata dure be yang kita duang ka mega. Mega, long tano kan meg. Wah, Anak kita ko ya, but kita mata may sir bang kasuko. ay, dari mana? Oh, ma ay. Go utan. Salah mangan pirito ni vie. Ah. Kudiaya analisa ka guni pirma tong ta. Oleh, ngitun ko ma. Aku gol ni be ma. Ni piri abo. Ni apa tarak. Ni pita be ke ma. Oleh. Hai, co tar samon go ni piso tar. Aku ko leve anaka. Nipi, memang ani pitu ko ni pi ya. Ni pita burung. Ay! Kami ni pis tu ka. Ni piri asit tu eh. Oleh. Berarti ya mereka wings to ni pitu ya anaka. Menurut demam bahwa tebak ni pitu. Berarti tebak ita burung kabehain. Pas. Ayah. Mau. Ini tip ko ito nga ni pia ita bebek. Ay ito na mungkin bebek ko te kabehain. Hai, mau pa benar eh. Tebakan tunggu ko di tentong gaya. Ita bebek kabehain. Itu kulit eh. Ay gitu ko dak kuntong eh. Oh kali ma. Menurut aku cakar kasih tu. Bones. Ita bebek kafe hain. Gitu kulit pirite. Ita burung kafe hain.